for nyina mpa bone se enkura hodo o motete mu no ebetumi atumpon omanfo wo Kwabre East municipal so eka ho bi na mpani se yankote aduro mra eno ane ahan so wawiram de wo kɔ no akote ahan no so se bi obedidi ansa na wakɔ adidie ni nyina so sika ana se bi ebru yade to enam so ma honorable Joseph Amankwaah oye MCE ewo Kwabre East no one ne mpanimfo aka bom amwa paw enipa dubaako abadwokuo task force a wo mo behwe amasika gege atumetu mpon ewo Kwabre mansini mu mamponten municipal ena obodwa kese adwumadie no koso no yanua Kwame Adugya mfikumani ekosi yanan wone wono abokasai ema ne kire botayenti a odi sa adwuma no na ocheche mu se betumi aboa ama mansini sikasem akoso task force idwumadi esese wo mudi nyina de esese wo moye de eni kwaso wo moye ni nyina no wo kirekire mu makomako ane wo sa tu wo mofo ebo wo mokoko ewo de eni kwanse wo moye ho titiru ene se task force bu etu obos wo mene namna langard adwuma no wo moye de kokoso ntunya so wo tu wo mo efo Oman no baby aduru Kwabre East titiru no ye hia se ewo se ye IGF mekire ye internally generated fund no yetimi epejam e de kosoro tini so ko mu no na sese o se nya revenue task force onom beboa na ya digetro e de amma na Kwabre East no yetimi dia ya adwuma dodo e de aboa aban ko a ntimi se ntini se ye wo depart ya assembly ye wo sa akwanya na yenya ye wo common fund beba afi another source of funding no na efe no IGF na chese de empatemu no nipa na ankrankra no moa ene to a ye begigina ankrankra no de aboa eno na aka eno na ya na yenya de papa timi bayi de mahun ni se ma nyire me ho na ma mpe sika dodo amfa mfiri o ma no anije to no a yentimi nya adwuma dodo amfa mo aban no amfa mo ampatemu afo eno nti na ma nne ya no reti na de me ka kire wono nyina ne se wono nya police fo na makoyo mo police fo de ba bi e be kire wono se ye ko ne akwa ye adwuma no no so wono di so timi de wono ma hye revenue superintendent awo ha ye inspectorate building inspectorate so ho na fe police MTTD commander on so ha so habi mde o ma hye ne nsa wono na be kire wono ne o so wono ye na o magina sa ade no so de aboa ya tu wono mo fo se o munye task force a o mo kwa kudi ahemfo achi aka ho asem ha na o hine kwa na bewe na Kwabre East municipal special task force no di na chi dabi because ye nimba bi ewe ono mun ka asase sem ho mo afi na omkodi ohini bi achi akoya asase e ho manso sem dabi assembly no di enko a ba bi task force ye beka se wono mun ko ne ahye wono so mun na no si ya no Kwabre East prosipani o hwe kwanso kosakosa dwumadie so MTTD commander assistant superintendent of police Mr. Francis Semena also eka kire wo mo de esese wo mo ye ene de ani kwan se wo mo ye ene de wo mo ye a ebeboa ma adwuma no atumpon from task force no say as security officers or especially being a police officer, it is our duty to guide them so that they will not cross their boundary, because for now we are police for but we are civilian security to protect revenue collectors when they go out there to collect revenue for the assembly. Now by so doing, I say young guide the way I say behave, especially respect for the people, because you know omoni amafo na akọ adinkomo nti I say omo respect. Anya say omo hu say nipa no ofo amranti omo start edidi na atem ana say omo bu omo because omo ye civilian security do something na e person yen shape omo na omo rules and responsibility. Yeah, because at times omo say omo ye civilian security no say yen control omo a omo ka say o omo ahonde ebia obi say o masase wo ha me bodin ti obi ha me ana say ohini bi no mo coordinate yen pesa omo nya langard because yen catch omo out of anxiety they can go those areas, so we don't want them to go those areas. It's no go area for them. They are limited to the assembly and the assembly instructions in terms of revenue collection and revenue mobilization. Abusuafo eni amotie ya Kwabre East MTTD commander Owura Francis Semena na owiye ya no na Kwabre East chief
opani a wɔhwɛ ntutuyeso first kasam ho meche chief revenue officer Owura Alhassan Alugoli enso eka bi kan ho kase ukọ baabi akwakoye adwuma akwakoje tax bia o so no revenue collector eneko na wo revenue collector no be kono kra no gise revenue head ama authority so wo revenue collector yi enkonkonko jiska asana wotimi akontimi mfa wo pe enko na esa ka kire mo se adwuma na wo ye no sebe ska no ni ye de ne nti so mo kọ na nipa no eno mo ka asembia na entoko omunya abotre because kaye no eya omunya abotre na omuno kasa no muntimi ntue sika no omo hyentade a na nkyere se omo ya posifo omo kokko force nipa no let us say the economy ana the wo so say we are starting special exercise tokuato e friend no to jijebo property rate say you are starting exercise ye nam be bia adwumantini sre if you rafo so if you say otua otokuato a wokọ bia na wo de receipt eja e wo fie so wontua yeso a bra assembly na be bitua so say Opemsuo krata abo dan ho a 10 days aban ni obedi wobetua sika tua penalty account yesre wo mo to mu say assembly ni bia hye reflector na oba ofie a na say ye ni ama no kwan say omra no meji ifibobuo eto no medamos Opemsuo